minong alam RSS lapu BJP awakar atau pan gunda pu la IPSL sia group atau mitumpan la parti pan gunda pu acha gunda pu ma kopilo ni tu pan pu beri la like comment la pen kopi ni YouTube along kopi ni talk show lo anta la RSS gunda group atau gunda kolam ni beri deh hala Bikromansi lo Jai kathar lo Angtong ti kathar Nangli dainut kapuji bang gulu Lasi nili tumapan Buji pame nangi RSS ke nili tumalong amen dawi Gunda puta Bumuatar lo gunda po bangke nitumpan puweri de Karbiro supi bitungara dapan gunda puweri Jong si gunda pulutan se Kumane apaan si nitum kapak hiji Kumane si kitonji Sita nitum ke gunda kali Direct nang khanda lo deh, EPSLC amu abang gua tu nang tum puji tu, anutin nak sunga phanta, nitum dakar biay, anglong, akit he, Dr. Tuliram Rohangsi, kisu delivery pendang lo, apor bipor aku tuna pendang lo, angton akit sung dan rablu, ahe mari hilang kabe, abang gua na ting rablu, lapen, halo dah. Alang kopine non flat lang thipi ke ba deramo area proyonto penang lo hang teng krang penang lo ha kopine garoro tumpreng kopine ala tu namtar do penang lo angto ting sing pi kadu gabe ting sing lo silpar kisungofan sangkera angton dongkor songkor ring and don tin piet Kupila gunda pun itu hanai puge. Nang tu mison bak la corona akiso hu kupina kerap doloma. Jong si do pelote nang tu nang jopak nang tha. Dak bitu akisung da tupik lang. Lang ke the ko alo ne munir ahem se do long le. Ko alo ne kiso gari accident nabuang kumanta tangkap pide. Komane delivery bhanda poisa pide. Komane wo sangtar ke lang bhanda poisa pide. Biya bhan pide. Dake ni tumbi thung loge gunda puna bueri de kisu kiune apot bipot nang kerap ke CM Tuliram Rohang hello lapen itu wokar bang bukatu ka bedo nitum ke RSS along ke na jongsi nitum marana tu la nitum ke klaim atu RSS along jongsi restar nitum amendo plote nitum han direct na RSS no RSS